Kamaina sida. Kay boni ramin haba. Nang nani doido hana hairo. Aigidi nang nani jarido phangan biyo haidini. Taru. Nang se pati fazai. Dum yenga lening. Buong na horen han gibda. Nang gi maram dane. Mayam da libda loitene. Lao sang slow. Ban Khuman no ne sibo Brinda Devi ga amata thada ba sibo Imasi lengkhat piro mayam suka khat piro Yani yani. manung de ta sanga si ko Babu. yare lengjelo tok na phajagra da koi su se masam mana na phari ba issue gi piktak to bana ton sida Chandon siri duna langtrek langna thilladi thok na phajakhani da ko issue gi cheng la ba khwang sida mukta thinba langtrek langba ngaksak ngangba poloi du setlaga issue na lohong ba koi badudi Sri Govinda ga Radhika ga na Ras Leela sanaba na ka heloi issue gi lohong ba do abuk ti mananga hore da ko Mamaga aigana Thawai ni hek tajaba imau mai hek pa mai ba adudi yam pharabani matam chap char bani kainu ita Mama Mama Kun. Adudi kaya chingdoi ba. Lapoi chua so ngak ta ni samyang khari chingalu kai Hera. Yaman kheda. Sidi sang kun jing halase. Hera Hemanta ne tutia asu ewa na puraga kharatia hapu kai no Haparo lem na phang possible. lem na phang ba ga na ibema ithan tan na ti lo doi se mayam yan na doi ne pa kharatia hapu ko siba mi udana pa lol aga ne purai iba namju lung rap a Adu shu lem na phang pani dana. haima lem na phang ba ga tu dia hai no he aina al ne na ai che thare iba sel du taman khrati mayam du nai u thaja khidro ha nang lau roi su to ya ye pi tho u be som pi ne na ta we wa ne pu gro hai bro se Masigi nu PCD ba. Changwa se na pu khro se. sanga ho piro se piro ai lai mong da ngai ram mani Awat pa du na hayeng lo ro. ho ai ngai mani sa let ko bema tata nangbu akhoi laibunggi mai bi du natro au mane tata ai gi lai phau sina khare na chumba aduna mayam sina ai da tana ba nangdi kari leirami ba sida ai miyam au unazaram ba ado tada ai salu khige sale chaluro tause sari je